Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Eva, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan pa'y analpas ti kontratak iti abroad idinagawidak dito'y Pilipinas, gapo tapi mo sa ninanang ko iti sakit na a cancer. Ket iti daytoy a panagawid ko, naamuak, anabayagnak nga inalilaw ti kaayan ayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Eva. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inaramid ko amin akabalak, Beth. Wen, amok day ta. Ang amnaskan nga aklo na mong tinapasamak ka ni nanang mo. Nakaragragsak. Tunggal ang video call kami. Pilpilitan na laang idin. Bayamon nga ginanatinam. Manumat atawanan ang nagsagsagaba gapo iti sakit na. Kan amom tinakuna na kanyak. Sanan akayat anayunan pa iti ado arigat mo. Amo na nga awan urnong mo. Kaputa ginasgastusam ti panagpapagas na. Kat amom ti bilin na kanyak. Anya na ita. Kanayon ka kano apalagipan a makiasawa kan. Kan uray iti maudya pa sa tibiyag ni auntie. Joker lat ta. Ang pudno mati kinunana saan ka di? Panawon matan a makiasawa ka. Beth, Jack imbagbaga ka ni Leo. Nga agawid na. Apay asan mo nga imbagakan kwa na? Diada ko manang sabat kan ka iji airport. Eva? Kumusta? Diyak ka mo, nagawid ka. Apay di mo yung bagbaga kanyak. Kas makita mat. Nakamangisitak. Nagawid ka. Tapi musay ni nanang ko. Anya? Honey, nakaraingan ni baby. Kinangman pa'y tagtutluto Anya ti kaya tasawon da ito, Leo. Eva. Lino ko naklagayan. Awanan ko itibain. Eva, agpalawagak. Tanya pa'y laang ti palawag mo. Lino ko na. Kwa? ni baby. Awanan ko itibain, Leo. Addan pamilya ni Leo? Day ta tinatakwatak, Beth. Nagsakit tinakap ko. Sublian ta na dyan lalaki. Yawanan ba yun? Agsubli ta na pagsasawak man? Taapay pa'y laang. Naglaing mata na nagilimad. Napagsaritaan mi pa yan ti may papan iti kasarmi. Iso akas tala una hindi pa nagtalag ko kan na. Kan Jack pa yan amo numano agata ti impat patulod ko kan na. Sukat day ta ti kunak. Idarom ta. Anya ti makunam. Natay lang arudan ti inam. Kasta pa'y la ti madanunam mat. Nagsakit na ito yan napasamag kanya. Anya nga ti plano ita. Ibagam ta suportaran ka. Agsubli ka di pa ijabro. Jack pa'y lakayat yang subli. Amumat. Anabayagan akayat ko ang makita ti amak. Pangbiro ka mga ikan kuha na.
Kat nagadayon sa mo ti ayan na. Edi katanduanes. Idi si bibiyag pa'y ninanang ko. Pilpili itak asarakan mi ti amak. Ngam nagkadkad. When taamumatan, linuko ni tatang mo ni nanang mo. Sigun iti istorya day di inam kanyak. Kaya nakapaylaang idi nakirelasyon iti sabali. Beth, biro kak ti amak. Tapnagtalnan ti panunot ko. Agsubli ak to ija abroad. Nun agkita kamin, iti amak. Ne, no makasangpat ka ijay, awagan nakadagos tapno sa anak ngagdandanag. Wan, agyaman ak ha. Sa bagay, adan samot kontak mo kadagiti anti medyo katanduanes, tay jay mo tanaggapo ni nanang mo. Wan nga ruhan. Imbaglakit din. Takachat ko lat dagiti kakabsat ni nanang ijay. Ne, aday tanti pagluganam abos. Agan-anad ka ha? Happy trip! Agyaman ak, Beth. Lakay, anya tinagtungtungan yu kin ni Ruben. May papan ijay kagat-gatang na adaga. Si kakadimo laang timang bangkag. Natagtagainap ko man ni Eva ni Rabe. Ha? Dayta. Malagip mo manen jay anak mo. Agladingit kan tumanen, mapan kan tumanen aginom. Jakman amaw ta kanayo na may tagtagainap ko ni Eva. Wen ata iso ti kanayon mo apam panunutan. Kumusta na nga tan nga agina? Mangan tayo ukit din. Saan man aday taag sinsintimyento ter aramidam. Amangan no ni Ruben daytan. Saan mo ta nagparking dilungan na di tarwar? Mabitla ang tayo nakitaan. Naimbag amalamyo, Nana. Dito ka diti pag nanaadan ni Mr. Rafael? Ay, Rafael! Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay, asino ti dimtang? Ti anak mo! Ha? Tatang! Eva! Eva, anak ko! Ay, nagkita kayo mutlaang nga agama. Mala, sumra ka anak ko. Nabayag, apinadpadaanak na ito yap nagkita ta. Hala, umay ka. Maragsakan ak una ito nagkita tan. Maladingit anak, tapi mo say gaya man ni nanang mau. Uwan, tatang. Iso abinirok ka. Taawanin timang lapad pa'y kanyak. Ay, kagurguran naklata talaga ni nanang mo. Saan kami man lang amin ang nakapagsarita, kalpasan lagi di apas pasamak. Inya dayo nakakanya ka namin pinsan. Angam ita, nagkitatan. Natungpalan ti arapaap ko, tatang. Iso amabalin ako nga agsubli iji abroad. Kidawag asan ka kumapay a pumanaw. Tapno agkakadwa tayo pa'y kadagiti kakabsat mo. Apay, adakadimot den bukod mo a pamilya. Awan, tatang. Balasang akpay. Mamayag tumanan nga kikita tayo no pumanaw ka adagaw sa nakaw. Mangan tayon. Masapan to ka nga umay ni Ruben inton bigat dito'y balay. Ni Ruben tinasingput at tao amang tultulong kada kami dito'y. Ada ginatang na adaga kaya't naasak ti mang bangkag. Nuawan ni Ruben. Ay, jak amon no kasano ti panagbiag ngay. Pasensyakan tata, nus anak-anak kadagas idi rabi eh. Oh, naragsakan sa ita, tata. Ay, malagip mo, jay istoryaken ka nga anak ko, ani Eva. Ha? Wan, tata, apay ka de. Simbang pa iti kalman. Ha? Ay kat mayat ano kasta?
Natungpalan, tinabayag nga ikarkararagyo. Ay, bakit? Ayaw man ni Eva. Yam amok man ka ni Ruben. Wan, mabit laang. Isumot lagayam anaragsak kayo, tata. Oo na. Apay ka di, tatang? Ay, umay ka anak ka. Yam amo ka dito'y buskaw. Ha? Anya katabosan ni tatamat. Iso ni Ruben. Tibak ng abuskaw. Hello? Hello, Eva. Pudnugayam ti ko na ni tatang mo anapintas ka. Ang damod la ka di panagkarkaro pa may. Ha? Napudpudaw labasit ni Eva ngam itisi ka, tata. Nagsaritaan mi ka ni Mrs. Cow nga nabasit selebrasyon para iti dati panagkita may ka ni Eva nga anak kao. Ha? Kaano day tata? Taumayak man mat. Tatang, saanan? Anya asaanan? Ay, inton pigat, Ruben. Umay ka, ah. Hello, Beth. Eva, punaklakit din nunimon sumbat at tiawag ko. Pasensyakan, Beth. Busy ak dito eh. Agsagsagana kami ngamin. Mangmangag ko nga rod, piyesta ka di dita. Ni man tatang. Celebraran na kanuday ti panagkita mi. Iso nga inayaban na dagiti kaaruba dito eh. Isuda ti bisita mi. Naragsak man. Iso nga imawag tao mo na, kayat ka kumustaan. Mayad. At homak, takadwak ni tatang. Ganda giti lima kakapsat ko. Nasayat mat no kasta. Kan ti may kadwa rason no apay nga imawag kaputa nagsarita kami kan ni Leo. Ni Leo? Taapay. Kaya't nakakano ang makasarita iti personal. Pimanaw ka kanu nga min adagos idi. Taan niya pa'y laang ti pagsaritaan mi. Naglawag alino ko nak. Saan na kanu nga iayatan dayjay a babae? Kinuna naman, asaan na bigbigan nga anak dayjay nga ubi. Si kakano ti kayat na. Ha? Ay, awan panawin ko amang panunot iti dayta ita, Beth. Sumangputan ti boss ni tatang. Sige ha, tamapan ko pa'y asikaswan. Eva, simbang puwetan ni Ruben. Si kaman laangan ti mga sikasokin ko na. Tanay, ado pa'y tiluton may. Wan tatang. Damagam no anya ti kayat na nga inumain. Wan. Sige tatang. Hello, sir? Sanak man nga awagan iti sir. May kawaak. Agpadpadatan sa langot iti edad. O sige, Ruben. Kasta Ay na. Kaslaad-adda pimintas ka ita Naangaw ka matgaya man niya? Pudno ti imbagak. Apay nga itatalang ang nagkita. Taapay. Nabayag asinapsapol ko. Tikaskan ka. Anya ti kayat mo nga inuman? Ung tanak ni tatang ko. No saan ka nga asikaswan anaimbag? Nasingpet atao ni Ruben. Baknang, ngem simple laeng ken napakumbaba balasan ko. Kasta ka di? Amo na agastusan ti urnong na. Iso agimatang iti daga, nga iso ti bangbangkagan ni tatang mo. Isumat lagayam a close da. Auntie, siya kung ti mangilapas ka dagito iinawan ti kusina. Ingkay aginanan. Nimot Ruben data. Apay nga ta nagsubli. Adan samot na bati na. Naimbag When arabi magpais- iyo. Nana. Kastamit ken ka, Ruben. Adda ka di umay mo sublyon. Kwa, nana. Dawatag ko matipang malubos yo.
O may kupasyaran ni Eva. Ah, day talaga yung barok. Pasensya kan tanakaturugan ni tatang na. No siya klamay sa, ay katuan palubusan ka. Kasla nagpartak, dagiti pasamak. Pasensya kan, Eva. Jakmat kayat nga agapura. Ang nadakamat ngamin ni tatang mo, nga agsubli ka dagos iji abroad. Wen, pudno? Talaga aday tati plano. Kaya't ka kumalapdan. Taapay mat. Gaput agayatak kan ka, Eva. Umuna pa lang apan nakakita kan ka. Narik na akon, nga agayatak kan ka. Kat pudno da ito'y amarikrik na para kan ka. Ruben, Naimbaglaangan. Tana istorya ni tatang mo, asinggal kapaylaan. ni tatang talaga. Tila mais-istoryan. San ka kuman nga agsubli di abroad, Eva? Mabalin ka di, nga agayatak kan ka. Bakit? Adan sabat ni Ruben. Wen, urayan na ni Eva. Taapay. Tatang, rumarak pa'y. Ada pa pananmi ka ni Ruben. Apay, ag-date kayaw? Ah? Si kakit dimot, damagang pailaang. No ti balasang kan baro kat rumwarda. Siyempre, date ti awag dita. Nagkinaawatan kayo kadain ka ni Ruben, Eva. Tila damdamag. Sa bagay, awan makunak ka ni Ruben. Ta nasayat at taaw, anak kao. Pagkawanan na ko mga Eva. Napakawan kan, Leo. Saanan anas kan nga agsangit ka iti sangwanak. Si katipod nung ay ayatak. Sana na diya babae. Palubusan na kon. Kat kastakmat kan ka. Ayatam ti pamilya. Datatirong ba nga mangbukan iti pamilya, Eva? Ladingitak. Makikalay sa akon. Anya? Iso akid dawakan ka. Awaya-wayaan na kon. Kat no kasta ti aramidam. Mawaya-wayaan kamutan. Nagkalaysa kami kini Ruben, Mr. Lonely. Kat saan ka nagbidot ang nakikalaysa kinkwana. Naragsak ti binangon mi a pamilya. Tuy pagayam mo, Eva. Eva pagayam ko, mamati aklaunay akalpasan dagiti adu a panubok ken panagladingit iti biyag, ket dumteng ti baro anamnama. Ket nasayat launay, taing karigata masinapul ti amam, aditameten anasarakam ni Ruben. Nagduduma ti wagas para iti tunggal maysa, tapno masarakan ti naikari, amakatakunaynay iti biyag. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Eva. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ganiti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.